Shubor nakaslem jong unongsan hima. Chairman Kaseng Federation of Piggery Farmers Meghalaya uba Prosper Dorphang ulay thu ba Janbaro kibaris niyang habaro ki district Jongka Jilla Meghalaya kilamat kajing kabakraw bha hadin banadu usnem arhajar apulai bakila shim ya commission piggery livestock scheme Jongka Sorkar Jilla kilahap ban sya ram penban Kadaw bat kajing temu kabakini kinong risniang kalong bandi kisniang hapo kajilahi. Henry kajing wansar jong kaklam jing pang hakisniang. Kabalatip kum ka African swine flu. Kabadang don hadu menta. Baro kisniang bakilari kilayap lut. Bad uba dor pang ulayat huru bajan baro kadok sniang badi hapo kajila kidei kibawan nabar kajila. Uba Prosper Dorphang ula pentip. Baya kisniang bawan nabar la penhe pensan tang hapo san banai. Kum kiba napo kajilla, bad kador uwe usniang nabar kajilla ulong khat san hajar. Katba uba napo kajilla ulong arpau hajar tingka. Henry kajing kot jingkia kajing he jingbha usniang kalapher baklabak. Halor kani uba dorphang ulapan pau. Ha kabaningkong ya kajing kemen baka sorkar kala ai karam kaba dan kam siusut. Henry kajing apat kalong bakam don kajing penslur ban kentiu ya kayo kahat. Kumtaw loong balahap bantaw no da kani ka federation. Kabalasdang na do ka arkuway trik ulaber menta usnem. Banlum lang ya baro kinong risniang ha kajing yelang. Kabanlong ha ka katpratrik menta ubanay ha ka Porsche po baje minstep. Hamar persya ka jakasa jong Chief Justice ka Jilla Meghalaya. Banyashim ya karay halor kani kajing kabakimat. Ha kabayday bat kani uba dorphang ulayat hu bahadu menta ompat la ban batay syai setia laki ni kisniang kibawan nabar kidei kibala dep ne ban le tes ya ki jimpang bakidon haswa bandi hapo ki yoki hat hapo ke Jilla Meghalaya kumta ula kerpa dia baro ki baris niang la kidei na ki society ne kinu ki kinhun bat kumju ru na kiba na Garo Hills bakin wan sya ka jingelang ban penpau ya la ki jong ki jingshem ke jongki banyo yathir yatai ha ka jing yelang khnang banyo ra ban penpau ya kini kirai jing ekren syaka sorkar bakan la ban shim khia bat ban ya raplem ya baro kibaris niang ha ka jilla baro ka we bade ka jiyap nisnyang ka bakikat ka taka ASF kan African swine fever ka simple jeng kita ke digini ke digini ke degi balong positif habire to jingpang ha baki doktor na ka veterinary lawan berle postmortem yang kini kisnyang kita nak gawin lagi ke farm yang kita active society. Te ini kijingyap yang kini kisnyang kalong kam slam kalong tang ya den sisnya asli buat layam no. Buat kijingyap yang kira kalong terter. Buat matasi giyap atli latli buat asai giyap kumta terter. Buat kedawai kibigi ai nak lang ji doktor ru kam dan kam terkam ero. Ni ada ai gitu injection kibigi ai ki buat ai mata buat asai giyap no. Bumut ba kalong kane ka jingpang jong gini kistyang bat katu kada wai mot kami dei kami ha te ke ke bang dan hangne kalong nagalang jong ka federation kum lakren seman ne ba ipau ke jing sungu ya ka government ya ka sarkar ba kala pli ya kalat plenty nak mata ki nograp nong bela ko ka state ne kala guji ke ba kala penmi ya gane ka pikri mission on mo ka bakal ai jing rap andre ke jingja kalong ba kasti kalong ba kawan no kane ke jingpang ko kum gane I kene ka jingpang laban ong ba kene ka jingkam risnyang kamde ke batang menta kala de badadu mensua kalong long kumdaki swasnam kala ya mensua to niat ha bangi idon ki risnyang ha kene kelai ko snam ru kene ka jingpang ha kedok por kamdan oi kadon ke jingyap jung kisnyang we ar kum to henry kita ke jingyap chuki kalong kam ya bit na ka we Long yap pingwe tep mata mut lajam ketu Andre hagi ni ki po yung ni pos nam mata na du distam ke bawan gane ke Jepang mut sin belayap mut kelasar plan prosesam ini kalau kesempul pi kalau tangki ni kalau tangki berit regidon ki bala iskital tam tu begiam ti kalau long ke jindu ke bakrau do kata ya ki skupti saiki tegai ke binan hangne kumbal kren ni sakmat kalau ba ni kerpat ya sarkar ba kan thaulem ikilat kiliti kumno ya keban pelai naga negalun kebeki kinograp kilasium mar balai bagadon kane kejingyap kebukum kane bat kane kejingyap cubi ni kistiang ru kamdeng lam dong naga jing bombiang kejing sumar jo ginogri
kisem gibiang kajing penkui iki kibiang Henry kawan kene kajing bam gibiang lai ni jor bat kipor ki bensua lai kipor mensua bagi risnyang kemut kiri be po madan kendo undan jing siang undan simen kalong bat keti bat bat semang tu Henry ka bangi lap angta kalong ba kisnyang kimdan kajing ja ukum kene ki kum kalong menta re balong men hakini kisni bu menta bat klap her ba karkom ri kisnyang karkom sumar kisnyang karkom bu iki kajaga ti kisem gede ke lek ba ada kasimen yang taru kajing pamur ke babiangi yang tagi penkhui ruiki yang tagi dawai desin ruiki biang te kawan kene kicimpang kini long kiba kam buni kalau mentapo gini kesan senam but kai ke bangi suspek kini kalau kadai nak kata kejiwan jongki kemar kisnyang ke mana sebab kini kisang ladu kini kiji arajar fly of sausan pada hadu mentaru ngimpat selur ngimpat so kikna ba kene ka jimpang kala khoi kai berkumpul orang pi mentambah kita dan kisem kita dan teli kita ngimnut benbuk senyang nomor balik haki ngimla menyo jingtip pura ko kribo dan ko jela ber ko wi bakala kadang don rekat kenyu so ji ba mata kadang don nomor balik kinong rep kinobris yang kimpat nut ban res banbu kisnyang ban thit banbu agisam kibala don gane kejing pang keba mensua kai Marba. Average mo, hindi kisnya yang mankasina, putsina. Mankasina. Lada kum gene pi. Kung baka ito lima, baka Pai kum hagene kesam dai, kane. Ngi don hangne hagene kesam gidon kum life santali kiyap. Life santali. Hapo kesita yo kiyap bai. Arsi kepaslam ya life singkin ya pi. Kejimpang iki kalong baki saw ki kmat nang ta kemi snam kum tu. Bat dalam tu mut ai dawai umla umlong mentu hira bat ai dawai mut ada lai si kiam no mut kapteng be hadu batan lut planyi kiong fi batang lada pisat kulmar tang ka sami pentu ye gitu ka pisat menjebo syaki jaka badan kiwi department of the kimo veterinary ki ông nuôi thì halin berada ketika kenapa kan dalam teman yang pada di EFS kita kilat dia dah depan kilat mana pihak bagian kenapa kilat mana dia jadi apa ka jingtha na kaliang jong ka veterinary office kalong bun sini ba aba dan kene ke jingpang buku mene kalong baki ong ba ka jing patai ba sai ki kalong kita wai kresin kumdan ong hadu mata kam dan ka dawai bala banirap ya kene ka ja jingpang dekai ke baki ong kelatang ka jing sumar ban pen khui ya kasem yang ta banom sya bakin wan kibriu kumda sabar ban rung kulmar hisam ya katangila le ngila care fencing ki farm ke jungi bat yamsha ban rung kulmar hendrek ke baca kalau ngai tu yang ta ba eglang jong ka bitri ke de kata kimong kemla ban matai ngi bakadon ke ji kitawai ki bala wat smar kum ta teter hendai ke jing patai cui kalong tang kum ta ida isu saya kata ba kimdon keno kitawai haduk mata ki bala menirap kemataban koi yakini kejai jingpang jingkai juki kalong tang taban le koi mat smar koi kisam ban kiar na kejing rung koi ba mda tete jadi kata jingpang kana tenghi nak tang ide bendon ka kap dari ban ya ka installment let's say ka bang ide ban siu habang pandai kamdon ka gap dari ka jing risnya ka dei ban long gap no na ta sispa kanang magani ka jingpang ka nomla ban teng ta ka jing kadai hau ar kide arjar apply hai dan baru juga yang kidon kipa la seu long kajing mut kolong gumne ngim dei bangi koban na ka barisnya ngim nom la basu ngim nom la basu da ka bangi relax nyang henry dagi wi business ki jongi hab mi haban ko bar ab market ki dei da installment long kayo kolong gumne la dagi kidon pat dei ki society la ne ki tu ki basim ya ka tu kalon kisnyang ki don Dari kayo pada kaya per nomor kisnyang nambar kiwan kador kejuki kalong tat kejungi kala nim habangi keng pada kanemuan syu kan kat kum kejing dan dari kum dong ilak ban penya yo kejungi habau snyang ubadon saupo kilo ki di kat sawajar kat sanajar ngi pada ngi habdi arpo teman do bentit yo kejing khia kade keju dari kador kejungi kala khamhe dari kat quality kejung ka per kan namar bawan nabar kide kita kisnyang ngi baki kiri hate tam sawana sanal along bandis no ngi bade ngi hab dunar ya sistem ngi hab bandri te kejing lut kelabon
Tukumno kan nyila ban kabar of ikatega. Kajimut kajungi lengba kan ke federation. Ka ai bangi ya kenduk kum kinong dus nyang mat kham tam ki bashim kan ka lun min sa stang lang ne shang kran ha kata am. Jadi yang in nampak kwa ban kran rela jaj ba pila kali kalong kum ne long ni shim ya kalun ga government kalong ba ni penmi ikado kisnyang nang ne ban yo bam yang in nang ne. Dah baga government ka ayangi kalun la ne ya what like scheme ko kadang ai still adu menta kadang ai telada ka ai gis niang bangin ris niang te ngi bading indi si ai gis niang ha bagis niang ibna bar kiwan tapi ki encourage ngi ban simlun ki encourage ngi kiskin ha bagis niang na bar kiwan ngi bading indi no kawe kata kabar kalong ka quality ka life ha te kajingbang gado lese ka ban om no de kajungi ka bang ka nang tai ni ndri menta ba de amar gilawan nang tai kador batat kubri yele batat ini pade hakno nyila badit kumki society lan kat aduk menta long kani kadang dei kesin bendeng kong ka bangi kum ka federation istang dan nang ne sekamat minta mood ikilam ki badan kam nakane ka federation in sini garai kat aduk menta ngin pelak ban ongi katala kadon ne kam don re ni long lang ba kani ka federation sibun ki bangin sai keren ki bangin nyetai idon hukum kita dibantah di bawah lani kebanyakan kan. Federation kedai kawai kedai kemarket, baar kedai long ba, kumno bangila ban cover up na bantah ketiga, lun ke bangi kumki society kita ngila betsin kalau kata kedai panikon. Dari kata ketiga first priority jongka federation. Nang nei sekhmat pade ka ega bakum ko federation ai kendu minsim iki kum kilat maya ka bania trilang naga bantan cuman to jongka state ibro ko te jin tumo joga ne ka federation kan adu minta ni kum ka kan hun le sa ba ningkong hi jin tumo ko jung ko long ba ni form ni ka ne ka federation ko long ba kum kinong ris nyang le sa ko bengi shi changing ya ko jong ne ka jela ko jungi khantam ha ka ba jadi bat ka yo kawi kijingpang kibang yeleng let se ha ni kisnem arajar apply ni kendu ka klam khantam ni ki society let se la ni ki FPO kino group ani ki individual ukidon ki bashim ya ni ka figure mission don na government ka bakat adu mentalong ba kampat don kano kijing kren na kaleng sukar pat kumju na kaleng jung society ki bashim ya ni kalon ba mission jing ha ka ban siu se namal ba kadai klam ni kedua tu por ba bun hi ki society la ne kino ki bashim tu kulun ki kiap totally 6% kiap mereka ada mentangin padon kuji keren ba kuno na kalian ni ki bayo ya kalun ba lang bat ke government na kata kata wan ni por ya kapan kumpriang ya kini por lang ba ki press ki media ya ka ba kajelah ki cumi kantip ba ni kum federation ni lah kwa ya kapan ya kenduk lang ne ya kapan form no ya kan ke federation nang ba baro kini ki besin ya kan galun kinwan ha ko ki setri kata kadai apo jong kan ka federation ki jong ya ha ju ko por mission ro ban ong ki pajba ki bayo ya kan ka ya kinong sunong ki jong ha ka jalahin ba koi ba ngidang don ru meeting ha ni sini banwan ka ba ngina ka federation ngilas penbaik ba kan long ha ni di tarik ba matrim ta tarik khatra jong ni umnai mat ba ya ka jaka mat ya ka por minsa penbenahi agar pemerintah dan bagi di press di media maka diberi kejela kejeni nadu ki jantia kasi mat kumjur ki perlu garo kejeni ki badon sipi ki thangu bikin wan lang ha ka stri jong ni federation kejeni ya lengkot ha ne ko po asude ban ai kubli na ka leng jong ki kat adu menta kejimut kejeni Iwan hang ne kum federation ke badang lung le se ke badang lung ke tang si benai ke jingat le tinga padon te misim ya kan kalat ya ban khot chwai kini ki paralok ki jongi ki badon habro state
kiba kinsumahai ka bani join lang bat ni bat ka ka ba kum ka federation ngin sim ya ka rai ngin persiang ka babahana ka babatam bani rap kliang iwi bat jinge ka ba kada du menta kum ki sim ni ka ni kalun ki sim jinge te ka ba ni ko mi na ka ka bangin sa syong ha ka ya kata hingin ni move tang baka ka jing thok ko jungi ka bangi rai ngin ni move bai tang ka wi ka so kata ka jing kwa Yang paling ini sini, jauh di sini yang tadi nak tahu. ka klang hai Okay, kan sa Kalau dia ba, dia cakap bersih Bersih ha tak tentang lihat tu bersih. Mak nomor dua syarat. Kabis- Tak pernah betul. kat aduk menta long rock figure min la ban ai tang ba ngin ong district wise ngin sim district wise ma ngam bakala ba kala dei totally barok district haka district hak state ko jini bisa kata tang bagidan pat de ki judge society la ne ki tuka farm ka ba kham jangai na paji na ka jaka ka ba kayo ka don paji na ka sinong ka thau tu gidan kham lai dai ni pat de na ri phoi mainly na ka phoi pa udon lo surok banya guwahati interested road kimar ki bawan nang tai ka spread ka jingpang na gitu tikum no kanyin la ban ko ba Apa sih yang kita dulu ni? Ada mungkin insurance, Allah like insurance itu apa yang apa. katuk kadon tangba kamdei pat de banling bat kano ko insurance company kadai he tang ka kerja contribution ka baki ini ki besim ya kani loan ki contribute aspa per biglat kamo ta pamenta baru kisnian ki yam kamno ketika aspa kan ko barna terus kadai kita Kita sama kam la ban ko bar